Kadhisha mwonya mutegeri wa Weru TV mbetikenura ina wikendi mbegana nkinyagia muthenya wakuo monde watindia owega inko watogeni medhani yetu ya Nteto Thaa Imwe ni mbitagwa WANJERU na mwananiria wetu wa mathithio tukwa monde ne Purity Richard ende mbere bururu ino ni moshi ya Nteto iria tukubanganiritie. Mateta ma MCA bore ni mathina ma barabara na mbia cia kithomo gucererwa. MCA mitongo kugaga shukumito kobira rwaria kweberia Governor Mwangaza geteni utaye wendi wawe. Akarima kaboito kwenda kumenya no Governor Mwangaza harabwagira na aringirite muno sniper ntukoya gukwa kwawe marienda amagwati ya kuona Kyoto. Asiasa tigane kuringa siasa na ndengo ni miario ya Karima Tharaka. Tukemberia MCA mabore matongoretwe ne ura yokirie muthigota mutongoria wa maenge bungeni ya Meru niwe Patrick Mutuma nimeumeretie gutarira kwiganirwa kwao ni kuthuka kwa barabara icugoni ke umaugite ritari eciria ririega ya Governor Mwangaza kwithirwa agitikirio thondeki wa barabara kuthikire MTF makiwaga ona Governor uyu atikurutha wega ni gucerithiria mbia cia basari ontu uria utumite ciana iminge kuremo gushoka cukuru no ntubwa kwanga mbesha. Kevin Kimathi hari na riboti enu. Ndiki nyamara ya kuthukanga kwa barabara mature na kithita nambara bruna kunyamaria kari nture ne buruba ikayo ntuko reu MCs bamuba bore ario warurwarira kithinji wantu kisima Patrick Mutuma no kibirishia njiko mwiri bamaneretie bunene mubango yu Governor kabire yo wikekina kya kuthondeka barabara yikire mubango yu MTF mubango yu yutakinyanira burumo anka thai uti barabara kinye mo thai igwetereka no ntubwa eronino irera urete na monenchi twamwira bwaga mono twamwira MTF tena capacity ekuthithia barabara lakini monenchi onajeka MCAs oba kwenda kuramba choranga bana uga kambwira na ndi monenchi thaici negitara batu tumere na bagwe to demand twetie no ntu akurukiria Governor 734 million chekuthithia barabara na Mwangaza thaici uti barabara inye mwera aringithwa na negitara tukwirigira barabara cia Meru thaici ithiro cionde ikirita cia uria riria arauncha MTF ugite by tariki 5 bondi cionde ciabati kwithirwa matinka ya mbiritie kurita ngugi tutikwenda kuona MTF kana kuigwa MTF marietwa turenda kuigwa MTF iri ngugine njirene na tutikumaindi uria ngugi karitwa kinyethera Governor wengu ukathuta matinkene arime we don't care kira tukuria ni mwananchi wengwa alitirwa ngugi ameone taunda atengete milioni 8 chawandia baje kunjira ontoleje kuura njire kathuka mu na thai nara ngwite nya kanise ne angorwa mantu anjira na ito atengete mbeca na atenga mbeca njega muno lakini Mwangaza hizi muntu na ijo kile mani wetu na achie ke MTF bauga no kathithia njira no ntu batu te MCA tureyamba tukaiya na tutuka kwenda ndo no tugaturekeria athithia njira eu ko mani wetu no ntu no ikire mbeca kwa MTF re MTF ichie gutio maragita yo kujo tujone jetu thiria njira kena ntu bakuketha bomba kumiri ntu byao bunge batitite na kumeneria ni ucereroko kigina kia mbacare kuma thirikari ya county ondiria na burube tite na mbere na kunyamara matwene muno baria batina kainya tugite ikaba mbacare twechoka skuru batewe choka skuru bae mbacare Mwangaza hii atarekeria nontu nekite Mwangaza akathiro ngale akona kana ega kurekeria na baria bakuthithia ata abakure thina kebire utegete batu tugite inake mbacare tokurukia milioni 3 kwina milioni ingi ijire ira twatigite na tukurukitie kenda kawira Mwangaza eda kwa form 1 ibari potere na mbacare turone nya bambite process kana inyote ko turarigwa itaka ejana ita atejana buru na tuenda kumenya milioni ijire nacio inaikirie muntu ana betu Mwangaza aibara form 1 batagita kuthithia ata
kurenga ambassador mbeche iria ichiaye yana ndi kule mwana machaka mbigi wagite mbeche che gwiko skuru a very bright child ate kumba gwiko skuru na itwekirite milioni 10 ndene budget na mbeche uchinjale ne chiang governor batu twingwa ya MCA tutike twina kyo gutetheria governor ena intobia kungana biye kwa mwankale na ibia gutetheria ri itwiro na ala mbeche wi na yao barite bakiwa ngwatana nona ngavana wa Meru ni batibu na ni tumi muno endi rore metniyo ingavana oyu Kawira gavana no regete ngwataniro nontuke jodana kwa ngwataniro atwita tukathithia structure ngwataniro lakini ndarenda gwita mtotama na ikyo ntutugete na goikona wiki ugia ku tamae ku egwike no ntugotete no ntuko interest ya mwananchi ro kuretera assembly uteta naona kirauni kya mwananchi. Weru TV kumaburi mbita wa Kelvin Kimathi. Urarutietueta mutongori wa maenge bungeni ya Meru MC wa Mitungu Evans Mawira na ugito tari wendi bwabe gukamata rwaria rwa kwengereria gavana Kawira gitini akiugaga ni mari na ndugu imbega gatagati ka Mawira agite bwena kugwata mbaro uthondeki wa barabara kubamwakire MTF akiugaga nimetikanitie na gavana ati uthondeki wa barabara cia Mitungu ukambiriria ntuko ite kurasha ukarikana ntuko nini nyuma ya Mawira kwanira kugwata mbaro gavana Kawira Mwangaza ni atunyire kia majority leader gukurukira kithurano kia MC ma UDA na gitegeke kuthikire MCA wa Kisima mwandiki wetu wa Nteto mutugikare naraniretie nawe na njira ya mwanya gatumenyithie Tukuinka inyuma ya MC wa Mitungu Evans Mawira kalia kwebirwa gitine kya mutongiro wa baraba ingikire mbunge ya Meru nyuma yawe kugwatana na ngavana Kawira Mwangaza na ndi akiaria nachokete mushibi nyuma akiuga ndiri akamatite muswanda jwa kweberia ngavana Mwangaza gitine mwanka muthiru no kererwe ni MCs bangeni untu ni bari no sode bubwe kana ngavana Mwangaza wenu kajuka mata akiuga ni beruira ni atenga bana ujo ni uja wene jathiri na ate choka Meru kairi Mawira ero nande kwa Mawira nontu ugwe iwatu kuona iburaitango gina Kawira muno nande kamata munya mujuju utongerie twite mwankaku Nairobi na sasa we were told that Kawira ate choka Meru Kawira no etre ate choka ku Meru sasa mimi nikaanza hiyo maneno sijasomea sheria nikakaa chini nikafanya maneno yangu mingi kwamba gwita na ala njuri ncheke shiraini twaromberwa ni akuruba njuri amantu jangi jama ingi then ande tumau twakurukia assembly Meru tweta Nairobi. I believe so many of you watched those proceedings and we tried our level best depending on the content and the evidence that was in the motion. Mawira adiuga bale gwita seneti na yonokia ngavana Mwangaza wala tigwa gichuragia biuria bibinge was also affected no to gwita na ara twachindona ndi achuragia Kawira ri na ini ndiratongeretie kumwenga ri Mitungu igakarate so I was even a bit stressed, a little bit stressed no tonande ngurigwa what tutafanya kazi aje gitumikira na ndi Mawira kuga wenere MCs bange we alakinyitie na noginindwa na ate kwenda gutongeria ndwa na ngavana Mwangaza kaire na akiuga na ndi gite kya mutongiro baraba inge ndikirare kire kumunogia muno ni untu bamwe ba MCs bate kwenda buruko gwatana na ngavana ujo because I've tried to tell my colleagues nimewambia sasa kama tuli maneno ya impeachment ilisha tuacheni maneno mingi let us try and forge a working relationship with the governor who will be the governor of Meru till 2027 we had a meeting ya bara 59 manya bara 59 andi bari wa tuteta nao although some of them imbijibe dawe ta Kawira muskumo ojajugo kona ndira liderwe na ndio ndi gwita ndavera mia mtaya nimechoka na vita I want to forge a working relationship with the governor nontonteja kwira ntoba Mitungu 2027 ikawira ndaroja nawe barabara chia thoka ntio ro imanto ja Kawira ru nonto botanto bete bitakorwa wanto bete bitakuritambio ngugi ande navera mimi if it takes losing this position ya majority leader I'm ready nonto antoba Mitungu batadurete majority leader wadurete MCA waku wa Mitungu kiki majority leader kiki kwiro ikya Meru yonde
nandi ikia babu kumenyaja assembly inde antu bamitungu baije number 1 MCA wao MCA Mawera ariuga we nandi kaba ugite kia mutongiro baraba ingi kiretire anogo kwa mirigo ya bangi atigara na mirigo ya kia baraba muringire kura na bone akariba mitungu nandi tuka kukamata anto kamata mirigo ya antu 59 kamata mirigo ya antu begembe na kanuni kamata mirigo ya antu ba tigania kamata mirigo ya antu ba bure na kungi na temo bakandingira kura 2027 angamata mirigo ya antu bareko bametungu. In fact, I'm very happy that decision yo kudidwa ndi free itike majority dinda te antu bametungu bara lusere ni Evans Moirakaria ora lusere na ugaisa so na getete atia nanganiri ndendo ugagetige tenontorera kwa weta kwa kawiro kengwa. In fact, onte ako makosa dide tiake na tujo kitike majority linda. Makosa jako akiwe takire u ekawira. Nanda uga nani ingeta kenda bangi para beno kwa kweta bageta ona kanya na bagia mpinya na moyo kweta kulitanguye. Kire mutongerio mweru abaraba inge Patrick Mutuma MCA Mawera ariuga kamugwata mbaru kirenguge chonde chobisi ende tinandwa nangabana mwangaza kamu support kabisa orora the new majority linda endre nangogere ku kira kinte mu support na ndera ugire nte mu support kire kurwana gavana wa Meru hiyo kamu support jange jambunge aja sheria ya bunge na kumoni obisiori kana na kumoni ora nande mchamani ya nene banga wanambi hiyo nitampa hiyo support kabisa, lakini hiyo ya gavana tafadhali excuse me niendeleeni na vita kama mnataka vita, sisi acha tuendelee kufanya kazi manto jawe neu itangu eti yawe ndio ni to adapt nawe ndio ni ndirete kirerie maragita jara jagwe toja MTF na ugetheri jaretre MTF no tesheria unete wikia kire MTF nkayo kia maragita jombe janajo mideme jombio barabara nande next week tokaleta maragita mitongo na wewe ke report rand do Weru rea kwa rietwa ni mutungi kare Hakarima kaboito iria ni ontoreria mututigi Daniel Sniper umeteri maumirite kuria gavana kugweta Weru ni muntu uria augaga na ringirite Sniper nkurukia maita 15 ntuko iria akwire marigwa umenyo uyu kamatethereria banene kuthingatira kioto kia mwana wao ni macokete mabithurani methiritwe makigwate makania kumakire gikundi kiria makuga ni kia Mama Defense Forces ni makimuragia gwatanire na mugucu wa kioto gia Sniper na shwira mushiwawe ya kikioto taboria agwetire kiregi karo kia mwanya na andiki Nteto Njumandi Marion Karugi naraniretie na akarimama kule muthaka wakaboito baraneri na Sniper monka ndagika ya mwisho to the last minute kulingana na uchunguzi urabwenderete bukiugaga araria nwe na thimo yawe ya muthaka u niyo ya mwisho kwaraniria na Sniper na muthaka u na atumiri mbesha ni deputy governor tulienda kumenya uchunguzi bure ibwe kona kadha statement ni andiki Watuaje kumbavu ni miario ya gavana wa Meru Kawira Mwangaza akiaria na andiki ba Nteto Njumandi ururia ikukia mututigi Bernard Muthiani urawije Kenya Sniper miario akariba kaboito nturera umite Sniper baukirerete na rungento na kuria gavana na turethirune na bamenyethie nuwe ngwa na umite nturene yo bamenye na andikithie riboti kiri mabisa bandisi ya ururia ukojibo Biabituri arietie imama wetu Kawira Mwangaza kwaria bwega tukora RCG press na uire kwina muntu umite kaboito ngirite Sniper thimo maringo 15 na itukuria go SDK DCI no ntitukona mama Kawira na tutethete na report bwaga muno itukwenda kuma muntu umite kaboito no tutu no chungu bakwenda kumenya muntu ngira Sniper thimo no ntumwanga thi Sniper mocherari ende muntu ai moyo na te watu bantu Kawira agitheta ajua muntu atawatwa na ni mote Subaru tona kaboito ito kwenda kona Subaru kaboito sierete muntu ngirete Sniper thimo kenda takorowa na kinya wenwe igatha twa mumenya kinya na thera ndo tanthi itha tunu Sniper etre no ntobwa bwithe Sniper tikintu kega kuito kuromba DCI kukuluga report ya Kawira Mwangaza na ngabana wetu muntu abote thanja serikali Mwangaza ai kuromba nete yo kene no tunara atwire na kumenya muthako abatu tulianyaji bakaboito DCI yale mwako wata na tuwekera kethimo mutandao ne tuone basically
atuera no tomwata na ngato bauma ego mama na complain na kiwa mudhago ati statement ata wato na motonina na wati ende kinya mudhago anse no mumenya anse otuwa mudhaga thari ati ko menya mudhago riko no mumenya na tu 100% ha ko menya mudhago riko na ature mudhago no riko na tonenganiri noe athia nyandi zathe ari manu tu ba to kamena noe akari baba wakana ni muthuro barikana ikuo kia unyumo kira orwero mutana wo bariwa bonge ni bakwenda kumenya ikundi kia MDF kana Mama Defense Force ni bao onto baratuo ba setorona ko bathangikia maturene ndatura akariba kaboito mama yakuruta sauti era iturenda kumyakethira tunakaini kaboito kana ironda tunoe kaboito ria batu nakithikero watu ya kwantu batura bechangiliaga no cheteri antu iro tukuwa atire mama Imwe wenio ewetwa MDF toriwa MDF era fomero kaboito netukubana ne fomi no mbawa turenda kumenya timu nyao nonto mama na mekanire ntukwenge none aturene thibitiza na tukwa ginya MDF yatura akia sniper no ke koneka no bwabo nene nteko mama nonto kwe botisi anto kaboito tumuntu kaboito utoko mama sababu imbi kure kunde ke to MDF tutame kunde gwina kire kaboito no tutomba kwa party emwe anto ko masine patrata kwe kunde ke MDF kana Mama Defense Force itokoromba ndisi yazunguse kunde ke muno no ntomba kwa tuna mugigi tutokomenya na ntoto to bamenye bawo no ntoko dhabe kabuto toto betata toto bamenya tunaomba ndisi yawe sikuwa uchunguzi wa dharura bamenye kundi kyo bawo na kifomi kariate no ntote kundi twakuruke batwe na noko mya mwana kuno MDF ito mwirete kaninchene no ntoto tukwata umwako umwe tone kethira MDF kethira kamutethia no ntoto na uma naki twamenyera nto wiba korogwa MDF aito tiche bakiwa batwe tayari twagaria mama na nyana wembe to kuma kuonde tako nitu yeti mama kumembe na kumena ga baba kubangando na MDF wege ina baba yeto to bagira nkoloki kire kariba bariwa ngavana nonto ne were ya family bakandamanira kyoto kianja yawe bari muria batu kwandamana na iringanire na bo bandamanira kinya kyoto kia mututigi sniper mama nonto na kanyokawe rwaria rwa to amuthigerete njuma akiaria ke maandamano ya warawura na fuatiliete motono ina muno nonto no mwe party amero barakwatha inkoromba ke akobwethia maandamano ya waka akuwa atotethia muno nonto twengo itara wa atobwethia lakini tokari twena ngabana atokologerete tukabwethia ya manene saiti negenda turia kia sniper tosoka kethwa motono ina gathulumi twetho tukiona kethwa ndisi yake muthulumite nonto ntete kethwa ndisi yake ni muthulumu nonto teka ndisi yake umeta Nairobi yeta kuthulumu muntu Meru na tieta bange Embu yatia bange Kiambu yatia bange Mombasa ikakwa mutono ina kawira kwa wake akwetho akabwethia maandamano yara yatethia tuone akia sniper na tuone akia mutono ina thako kaumbikana ni bakandamanira muthaka woro wati ito kwenda tonjweni ke maandamano ya sniper na muthaka uo to iru sane yo tonjweni akanwa kurethia kwira antu no bakasie TV-ni akiwa ati atono ina batario imbia kumenya navyo sniper na ringeri thimo maita 15 bira kumenya vyo thimo sniper na ringi maita yawa kuwera bira kumenya vyo imbi statement ndito sira kawera nacio nkorone kena bura kumenya nke reportera Weru TV kuma Kaboito Betawa Marion Karugi wa Kinywa Nteto ni shinge kuringana na utwiri ya gicunce kia 73 kiri igana gia akenya ni makumirwo muno ni kubingia mabataro mao ma ontuku ontubwa gwitia kwa goro ya utoro kumania na gicunce kia 48 gia Kenya mena thina ya kimeciria onturo tumite mamu makagia mirimo na mangi makabaragania ndugu na antu mao mabakubi kuringana na uthundhuria uyu uriani wa kambuni ya Infotrack kuongerekwa kwa murigo wa goti kinyagia kuongireka kwa goro ya maguta ni mauma montu maria matumite akenya gukinya bantu ba uthirikari riu ni kurombwa kureta ugaruruku Anthony Kadenya atumenyithie inu. Based on the 1,500 respondents,
Usunkuni bwa kambuni ya kuthithia utwiria ya Infotrack Research Company liu ni boneti ya Kenya gisunsi ka 73 kaba kwangaika bakigire kwirungamira kimutulile kulingana usunkuni bobo mamwe mamantu male mathite na mbere kumia mitulile ya Kenya ne gwite kwa ngarama ya mutulile bobo kiuma na gwite kwa bei ya into gwite kwa marima kithomo gwite kwa goti amona wagibwa wira. By the time we're doing this survey, the cost of living, of course, mentioned by 48% who felt it will increase. I believe that's just 1 month now. We can report. And I believe you can report positively so that it has increased. School fee for those parents in this house, I believe if you compare what you're paying last year and comparing now, there might be a change, or any guardian in the house who is supporting a child or so. Kulingana twire bubu gisunsi kia 40 na inyonyi kithirite thinani ya kugena stress gisunsi kia 32 ikilema kwiganja jiao na kyo gisunsi kia 18 gikithagira thinani ya kugena thina jagi mabwa mathugania. Of course, mental is a big thing in Kenya. We've seen a lot of incremental numbers of people going mental. And I believe that is just trying to find out where will my next meal or where will my rent come from, where will the school fee for the kids come from. So people are really mentally disturbed. Mweno gutule bubu kambuni ya Infotrack ni boli ditete ya Kenya gisunsi kia 73 ni bageriti na njira nene gusera njeja gwitethia gisunsi kia 45 gisagia nguge nkurani ja kuruta kenda bona mbesa gisunsi kia 41 gikinyi gyotumiri bwa mbesa amona Kenya bangi kujukia mikobo kenda bamba gwitethia. Nearly half, 45%, have sought additional employment or income sources. If you see within the online marketplace, there's been an increase of people posting for items they sell, either farm produce or non-farm produce. People are doing a lot of online businesses, and I believe that is one of side jobs that people do. Now, kagita gaka tuile bobo kambuni ya Infotrack ni boli ditete Kenya baingi basi na weligiro ba mauntu gosensia kwa makuwe mwenogu ni boli thirikali kuthithia boleli nkiomba kenda kwimana ngarama ya muturire. 1,500 respondents, 26% mentioned that there's need of reducing the high cost of living. I believe so that the government solely responsible in terms of ensuring that the cost of living can be reduced to a manageable level. Mamuji muneno Nairobi mbeta Tony rangi wa Kathenya. Tuke kanya ga kunogo kabanini utikathino ako. Ukipata baridi, nunua mabate. Ukitaka usingizi, nunua mabate. Ni Rhino, ni Rhino, ni Rhino mama. Ni Rhino mama. Ukitaka kununua mabati, chukua Rhino mabati kutoka Rhino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe Mabati ya sasa ni ya Rhino. Mabati ya sasa ni ya Rhino. Chukua mabati mama ya Rhino. Mabati ya kudumu ni ya Rhino pekee.
Yetu Sako iri na nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonda bathirikari na kinya kambuni ria turi na MOU nabo egutigira bakugarura utoro bwaku gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire natu gukurukira namba yetu edimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Here comes the grand event of Africa, Africa Cup of Nations 2023. Watching all the stars of 24 countries for one champion. See traditional powerhouses defending their glory. And watch out. He tried to cross it in. Dark horses are racing for the top. Surely the winner. Try your best and lift the trophy. Start Time Sports. Beyond passion. Oi, tudo nito. Oi, massa, só para. Tá te gostando ya no com macaugo. Vale ngara na Joy Max mwevoko. Wow, mona Joy Max mwevoko ngakena. Kakirite gakithei nigakuruga manda. Na bei shosh. Bei ya shosh. Bei ya shosh. Mokaga wogo. Joy Max mwevoko kuma Joy Millers Limited ni mutujo mwagiru jo magurija te kuinyeria mubuko jwaku ni gikeno kianja na juri na mawega kathetindo. Joy Max mwevoko tukenera turi amwe. Panda tukupandishe on Go Entertainment this new year on GoTV bila kulipia extra. Kama uko on GoTV Lite, lipia GoTV Value, utapata kufurahia GoTV Plus. Tayari on GoTV Value, then lipia GoTV Plus uenjoy GoTV Max. Kama wewe ni wa GoTV Plus, lipia GoTV Max ujinice na shows noma kabisa on GoTV Super. Furahia the best sports, international shows na local shows una like free. Download GoTV Stream. GoTV, love it. Haringi nkugwatio geni tukithira mbere nyuma ya rugono rwa Brenda Kendi utarirwa akire Nteto cia Weru nontu bwawe kwithirwa ari mucii atithungirite sekondari nontu guti cukuru ari mwite riu mwana uyu nanogoketue murigo uyu ni nyuma mubunge wa Mara Kareke Mbioki na MC wa Ganga Elizabeth Gatiria kwumiria kumutethia Brenda guti cukuru ari mwite nontu ni kwari na mabitia indi akwiyandikithia bari andikithitwe ari mwana wa kabisi mwana uyu uria nkurukia umite mushutu kwomba riu na thungirite cukuru ya ciari ya chuka na kathomithwa utheri mwanka form 4 nguro tethio wa mubunge Kareke Mbioki Mateni Mugambi ena riboti ino. Ndakula ngienda gutweka advocate. Gikwikiroto kia mwana wa mwari Brenda Kendi kuma Nturia gichure wandia Ganga akiri gicigo mbunge kia Mara kirari akubi kura. Inde muthenya we munthikira thararirwa na kwingirwo Iweru mubunge Kareke Mbioki na MC wa wandia Ganga Elizabeth Gatiria bekinyetie muci uyu gukioja. Thaa njikenda kwi mwana wina 362 ati kandi cukuru na ndi mutongoria na mheshimiwa Kareke auga na kudukia njukumu eu nikenda kana Brenda adome. Tongoria baba bekinyetie nturanie ni agichure nyuma ya kugwata Nteto gukurukira metha Nteto ya Weru TV. Turiba nture no bakithaithaga tongoria ba kaunti ya Tharaka Nithi kumira na gutetheria mwana uyu. Brenda tigaturinge ndi wathi chuka commercial. Ni tontu Kenya yonde ni ramenyire ni na othiete ona baba taije bakwigwo mundu thiete chuka commercial. Niyo cukuru iria mbega muno Tharaka Nithi ya jiari na kwogu no turi na wathi oguo kuona tuyatinde tukero tukora ithiritie na tukienda kuigwa performance yaku ya ota muota
Kũringana na atongoria baba mwanake ndionete kanya kĩrĩ cukuru yarĩ acuka arakathomithua mũbunge Kareke Mbiũki mwanka kũrĩkia bobo bumĩrĩte nyuma ya kendi kwaga cukuru gũtuĩka andĩkithĩtwe kĩgeranio nĩ arĩ muntu mũrũme. Tũrĩ bũretera mbũrenda na airplane na ũyũ nĩ doctor in making kwoguo tũtikagie na wasiwasi mbũrenda akathoma na rĩrĩa bũkona mbũrenda kwena gaũntũ gate kũthi wega gakonie gĩntũ gĩtagwa fee bũtũmbũrĩmu twĩ Kareke Mbiũki Foundation na mamu wetu ao mami MCA waganga erutanĩrĩtie mũno gwensure gũtĩ karima kaganga gakuoneka kena thĩna gatigĩra cukuru kae kwandĩmĩtwa na kuma u kila kitu nĩ Kareke Mbiũki. Mbuge mheshimiwa Kareke kana gakake ajokia. So far mheshimiwa Kareke wa Mbiũki through Kareke Mbiũki Foundation na sponsorete ana zaidi yegana. Gikeno kĩũjũrĩte ntũranie nĩ agĩcũria tũri banogoketwe mũrimo ũyũ araba kuga ibwega tongoria bakaumagĩra gũtetheria na tiga kagonke ndĩ kũrĩ na twana twingĩ ntũrani tũra tũtaumbĩte kũthi cukuru na tũkauga bakinyĩre wau na ngai abaradime na bonekanire na bongere mibango ĩngĩ mĩnene nkĩrũkie eu nikenda baumbe kwoja twana twetu kũrĩa tũgĩtĩte atĩa kũrĩa tũrĩ. Kĩripotera Weru TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Mara mbĩtagwa Martin Mugambi. Mũtongoria wa ngwatanĩro ya Azimio la Umoja Raila Odinga nĩ umirĩte gũtarĩria kũrega kwiganĩrwa kwawe nĩ itagari rĩa mũgambithania mũnene Martha Koome kũrũtha gĩikaro kĩa rwaria na Rais William Ruto kwarĩria rũkũrũ rũrĩa rwĩthĩrĩtwo rũkĩonekana gatagatĩ kao. Akĩaria Odinga na ugĩte kũrĩ na gĩtũmi kĩa rwangĩ rũgambithania kũruta wĩra wao matukũthũngĩrĩrwa nĩ thirikari na cokete ameneria marĩa makũthiũrũrũkia Nteto atĩ ngwatanĩro ya Azimio nĩ baraganĩte akiugaga ũũ nĩ ũrongo ũrĩa tambua ni Imwe cia nyumba cia Nteto. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Othenya wa monde Rais William Ruto na ruthite gikaro na mugambithania munene Martha Koome garuni ya Rais na ni nyuma ya Rais kwendekithia methure na gikaro giki kiumia kithiru ni gikaro kiria maumbite kwariria montu monya maribo gukabanira na ungumania uria ugucokia nthi ya Kenya nyuma kiuthii na mbere kuthondeka mawatho maria rwangirwa ugambithania magatumira ni kenda gutigira kioto ni gikuonekana kiri Akenya na kinyagia ungumania kuthira bururu na mauntu mangi. Mamwe na ugu mũtongoria wa ngwatanĩro ya Azimio la Umoja Raila Odinga akiaria ri kaunti ya Lamu guruguria wandikithia wa amemba ma ODM na regete kwiganĩrwa bururu ni itagaria rĩrĩa mũgambithania munene. Chief Justice, the head of judiciary, has gone for a meeting with the president in the State House. This, in our view, is an irresponsible move. Arugani mabetia Martha Koome gucemania na Rais garuni yawe akiwaga mucemanio uyu urabaterie kuruthirwa guntu kungi. If there is supposed to be a dialogue, this dialogue should be held in a neutral place. State House is the head of the executive, is the seat of the executive. That's where the president resides. If there's going to be a dialogue over issues of governance, they should be held in a neutral ground. Raila Odinga na ugite kuri na gitumi kia rwangirwo ngambithania kuruta wira wao matikuthungirirwa tha ino ni thirikari na njira na iriku. But this means that the judiciary itself is being compromised by the executive. The judiciary is being held hostage by the executive. And we've seen this before. We saw it happen under the rule of Mr. Moi. And we have tried to caution the current Chief Justice not to go to bed with the executive. This is an unfortunate development. And we hope that the rest of members of the judiciary are not going to be compromised. We want the judges to remain firm and do their work in accordance with the law and the constitution of our country. This was a statement that we wanted to make today.
Toketi ameneria maria makuthiurunkia Nteto ati ngwataniro ya Azimio nireketie kubaragana akiugaga ni urongo uria gutambwe ni imwe cia nyumba cia Nteto. Nobody has left Azimio. Azimio has remained intact except a few members of parliament who decided to take a walk. But the leadership of Azimio is intact. There is no dissension. There is no disagreement anywhere in Azimio. And that's why we actually are taken aback to see a banner headline in a very senior media in the country. We want to say this is irresponsible journalism that must be discarded. We don't want the media to try to spread despondency among the members of Azimio. We have stood very firm. Azimio is on a course of liberation of this country. Azimio iko imara. Azimio is remaining united, and Azimio will not break up anytime soon. We are on a course to liberate this country from the tyranny and the responsibility. Abiashara maria mathironkagia into cia kwendia njorani ciao ni muhokas mucini wa Nkubu ni mumirite kumeneria banene thirikari ya kaunti ya Meru ni kiria makuga ni kumabenyeria mariuga ni maimito kanyaga kwenderia into cia tauni unturia makuga no gutuma makaumirwa muno gucwa mugate wao ntuku na ni bungarama ya uturo iri iguru mariuga mabenirwe gatauni ikotherwa gucoka kumenya kamengirwe mutugikare naraniritie na muna tutumira riboti na biashara banini bankubu mono barabathiurunkagia bakenda ginto biao kana bakenda gira rutere rwa njira ni bashumirite na mateta jamanene bakimeneria thirikari ya kaunti ya Meru iria bakuganoka bakwenga totauni ya Nkubu batiendete into biao kwegita rimwe nandi turenda gukwira atiri kawira we ngabana no turererwa igwo wikirite ngari cionthe maguta cienga cira Nkubu twire kwethera igwo tumene no nto twina kiumia kimwe aciroka indo twi mwakio mpempe uti mwendio smoki uti ukacio gwitango we Nkubu tugwita ge sub county araugire tuibange ora nto bandu kaba ibangite nikenda twaria we tumurumia gantu kanini kenda twendera kwendia turinga twone kanso kuma rokere mwanka thaithatu cio tuku kwaugire thako bithi akinya gote kogita kanso togita kinya 6 kingine borotete musiasa ni Kimburugu nora ne mubiashara umone tauni ya Nkubu na nkurukia de muthingati wakwe wangabana wa Meru bakiuga niwe withirite akigwatana na thirikari ya Meru kubaragania nikiona urawe nyume kuna ro kwaragania nto biashara Nkubu nikigira twatumira tumwatakura twe masira ya Nkubu anjereria kurana mu biashara omunini na ndeka isirete gegwe ariuga twete Jerusalem distribute nchobi yani Kimburugu ya kiwanjene kya Nkubu polytechnic sawa kawera kwethera no eteria nto bego jiaki turenda weje Nkubu no nto baraborigeria Nkubu ete kae municipal ni tonga bitongere twiniki no nto byakarere iwanje bya kalso byondo biashara baduga bambere kulita nguge gitare raja kume gitare angabana bo baire bakurukite na batona wakubanga ikete gitare angabana kawira mwangaza igitare amunya ne gitare akiraito no ndaritaga ngugi ara mwarinezi wa thoko na ntubangi twaitagira ngugi mwarinezi wa thoko ituthomithiretie anabo na itwendereaga bwega kire kindigicanetie ni kiumie kirathirire kuraere nandi batu tutirekerwe turita ngugi kuma kanchu ile ambiria kuma rukiri mwankogoro mwankathaire tuzio tuku twaboria bari twira iteni bukorie mama muthiene ni bamenerete migambo ra bakurania bisaba bakanjo ati no katauni ya Nkubu kutherua bageti gwa bagecuragia biura bibingi kethra ne boruko bari twira beri batherie Nkubu tukoria atiri gaturaere ruko
na ruko tukirwo na guku na kirinye kire mama ugite kiritagwe mati kiriyujuri matindo katula ereniti katula galukie twa mati katula galukie twa ruko Thai aruga iroko rwenjerene ni utokwirwo ni antu bae baragutuma bakaunti bagituraga matauni-ini ya Nkubu gicigo mbunge kia South nkiripotera ndeto cia Weru riakwa rietwa ni Mutungi Kare. Mwandiki munene Kirĩrwanyi rwa Nteto Nyambene nebwe Maore Kibuchia na kuromba atongoria na agwati mbaru monde makithomo gutigira guti mwana urarikite kigerio gya KCPE ugatigwa muci augite ona maria maragwite kigerio matigatiganirwe indi mabebe tuanya twa kuthongira kire cukuru cia uteani kenda meukirie na shokete aromba thirikari cia makaunti gutigira ni makwandika arimu makuruma ECDA akiuga maria engi kinyokuru wa ritaya maturaga kwirutaniria kuthomithia na matiandikitwe. Dennis Mugendi atumenyithie ino. Tukune ijiguntu ne mwanya nthigurune ya Kenya kurio kaunti ya Meru arimu ba junior secondary bethiri bagiukia mateta jeje thirikari kuria gikurikithia kirikaniro kia kubandika buru taku permanent nyume ya contract kurika bakawirenda ikubatejanire na kwea bangi baberu kibaruga Nandi abisa mwandiki tawe executive secretary wa kiama kia arimu kia Nat Justice Maore Kibuchia na yite na bona kuria thirikari bojuririe buria bakwenda tontu ya arimu bairitaniritie kithomone kia junior secondary kiria ni kigeni na ntubaba ingi batika babwe ku bakaewa ngugi iu thirikari yetu ya Kenya tuina atani betu ba JS or in other words junior school atani baba batonyete nguine through application na bakutwikite bakarta ngwe as interns for 1 full year. Now along that year kwa tukaba change rwa thirikari ethwani ko ba change ringi ba takwithwa ni 2 years. That is banned and sand and even very wrong. Itukuromba thirikari everything kinereke kubongera that other year but we go now permanent and pensionable because that is what they are known yabambiririe contract. Bungi buria Kibuchia erite nayo thirikari ya kaunti ya Meru ni tigiri kwandika arimu banasari bakuru tontu mwarimu arikinyithia ukuru bwa ritaya atandikwa kugatwika kithomo kiria athomere ni kia utheri antone artani muno ba ECD mbire the county government dimi request buru nkimira kwina artani ba ECD babaingi bara bakuko kinyithia miaka 50 kana 45 years bateandiki na which to aromba rari onte kwina kuandikanwa engineer consider so that muntu atrain to as a teacher at expire atira andikwa no, that is the hope and wish of teachers. Dennis Mugendi, Weru TV, mushini o Maua, kaunti ya Meru. Alex Mugendi uria niwe murungamiri wa sub-county ya Chuka Egamba Ng'ombe na arombete mubungi wa gicigo kiu Patrick Munene kurikana wirani wawe gutigira skulu cia day ni kuthomwa otheri munene na kirite akaribirani ati kwambiriria mwaka uyu arutwo monthe madi makathomithio gutina maribiru nguru wa mbia cia CDF untu uria utakinyaniria mwanka thaino na shokete aririkania patu wirani wawe wa kiri antu waka indi ya kampeni baria amerite akabesha na agambia kire ikundi mbesha iria makaomba gwiukiria nacio. Samuel Geshima ena riboti ino. Wengine wakasema kuringana na Alex Mugendi wa Festo oranwe murugamiri wa sub-county ya Chuka thirikari ya county mubunge wa gicigo ya Chuka Egamba Ng'ombe Patrick Munene aigitwe akirwana atongoria barabangi akimenagiria uruti wira bwago warirawe atakwiboria wegwa na rutite wira yake bura kubatirie wa Festo akionanagia kuthurua muno irwaria ro munene rwa kubuthiria mubunge wa gicigo kia Tharaka Gitonga Murugara nuntu bwakiathokera aruthirite akariba ntere cha Rukindo Chuka kagita kathigonko ya Christmas. Mheshimiwa Jiji, I want to apologize
Tulimbije kimya kithirura imuchenga uko kalingani sana. Muntu waka ahol ile rakire na bale ambale Lukendo wachengwa Weru muntu anyoni. Kinegi wachengwa sana. Tukio tutuike tutuyatumanyoni lakini mombo anduma guchenga baire bagwetwa Nairobi ni Ruto magetwa mbunge makadikurugirwa mukimo makarugirwa chai makarugirwa ndubia tima mukuro lakini dio twaria tuli mamukuro Ariuria munene arekane na nchengo cia muthemba uju bagwatanire na atongoria barabangi kenda barutira mukari wira. Mheshimiwa uria guchengire mheshimiwa tuke kama ng'ombe no kwaririria ni antikitaga Mheshimiwa Patrick Munene wamuona uria kamuona mwire tafadhali ni abe atongoria maria mangi heshima kuchenga njinji kuchenga njuki kuchenga kareke kuchenga yani kila mtu ni mbaya kwa mwega wenga wa Festo na uritie munene ambe aingie magwirane mara apere akari bore obwa kubathomithiria gutari na marei aritoba cukuru cia secondary cia kwinukaga ugoro tacio day school bora augite akaingia mwambirioni wa tamu ino we mwene atarite cukuru kirugorwa mwana wothe akathie day school akathie free chera ni free point number 2 atori na URETERI kagatira neuma kuti muntu athiire kwa mutani maya iri muntu agenda go umwe sawa point number 2 aturire tule kiatho kuntumwe twa nthambo atoria monde imindi tere athurwa ni atorire atumia monde na turi malomba mama gumoni location atumia monde makane nkurambia cia ngurubu ni anenkere. Point number 3 ni mukanie ni atie kwembia barua aciari mometo ntu nitugwite cia mheshimiwa njinji nitugwite barua cingi na cingi ikinenganirwa cia arimo cia njeshi cia mandagitari lakini cia kiga kwembia. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge chuka gamba ng'ombe mbita wa Samuel Gashima. Atongoria makanitha na thirikari kaunti ya Embu ni mameneretie mekarika ma uragani maria makonekana makithie na mbere tha ino nthini. Atongoria mamariu ni makwendekithia maurutani na mathomo kuruthwa kiri makanitha na skuru nikenda kuthiria thina ino makiugaga antu ba engi ni makonekana mena thina cia kimeciria. Rita Mwanike Mushiri na riboti inu tariria. Atongoria ngurani akuma kaunti ya Embu ni makomithitie cieko cia kuruta aria engi muoyo wana kana aria engi kwiyuraga riria maumirwa ni maundu ngurani muturireri wao. Seneta wa kaunti ya Embu niwe Alexander Mondigi akiugaga vari bata ya gukathika mawatho marumu kuri aria mareka cieko ino niguo ikorwe ari kionereria kuri aria engi niguo metheme na cieko ino. Andu acio marekire gitere kiu thirikari nimenye uria mangigwatwa nigetha mathie mavirwe igotire na matuike makovwa tondu nitwise ungiuraga mundu nwanginya ugwatikane andu etu mugitembea kwani mwiri tukani mwanake menya nuri kumurata waku tondu wabata ko uthiete na mundu muguruki kana unyite ndawa cia kulevya kana vangi kana manuma mengi. Guku coordinator wa kiama kia UDA thiini wa kaunti ya Embu niwe Joshua Kanake akiugaga vari bata mvonge cionthe kugwatanira niguo kwambiriria mathomo kuri andu a marika ngurani uria mangithema kumana na kwiyuraga wana kana kuraga aria engi. Tuta jamii ka tuta ciali andu ala mana skills cia counseling akwane kanitha teno na makanitha monthe of course ata thirikari tugatethia thirikari gukora twina seminars na njira cia kwariria ciana cietu na kumanga endi na niguo mamenyelea mathina mao katiko mundu yoza erutaga mo tapambanaga na akora ndo ona kindu munthi ona rucio ruyo no kona kindu. Guku kanitha ikithiesaga na mbere kuvunjia thayo na urumwe undu umwe na gukiraniriria mundu angigwika nae. Ndu wa micie iria ina muthuri na mutumia mekaranagia na thayo niturona ikuo nyingi igiuka miciiri no irauka nundu ni muregire kumaniriria na riu tutwiragua ni wendo tuturagua tini kumaniria mundu akiumiriria wingi niketha mavote gutura no turo kavua twathi tukiumagiria mundu na uria wingi. Ni maragia miario ino mari mwena wa Karigire gicigo mbunge kia Runyenje thiini wa kanitha wa Nisa. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri.
Ni wega nuntu akona kanya kurumira Nteto cietu ciengi na njira inkinyaniru ni cia kinya thaa 3:30 mbitagwa Wanjeru mwananiria wetu wa mathithio tukomonde ni Purity Richard.